Hoću da kola laganeze, nešto da se rola laganeze, kidanje do pola laganeze, dve ribe u pistola laganeze. Čudo u Vatseki. Mary Lurency Venom, rođena 1864. godine, bila je u središtu zbivanja u Vatseki. Imala je 13 godina kada se u sred noći probudila i rekla svojim roditeljima da ne može spavati jer stalno čuje glasove. Čula je neke nepoznate glasove koji su je dozivali. Rensi, Rensi, Rensi. Nekoliko dana nakon početka tih događaja, Lurency je počela da dobija histerične napade. Jednoga je dana sva isprepadana svojim roditeljima rekla da vidi Boga, nebo, anđele, ali i ljude koji su mrtvi, a koje je poznavala za njihovog ovozemaljskog života. Nakon više histeričnih napada, ispuštanja krikova kakve ljudski glas ne može proizvesti, te pričanja na jezicima koje samo Bog razumeti može, devojčica je rekla da su njome bili ovladali zli dusi, ali da je jedan koji joj je želeo pomoći oterao sve, kako je rekla, zločest. Rekla je da čak i zna ime tog duha. Reč je bilo o Mary Roth, pokojnoj ćerci njenih prvih komšija, koja je umrla pre 12 godina, u 18. godini života. Mary Roth je za vreme svog kratkog života u okrugu Vatseke postala poznata po duševnoj bolesti, ali i vidovnjačkim sposobnostima. Merin duh opsedao je Lurency cela 3 meseca. Za ta 3 meseca Lurency se preselila u kuću porodice Roth. Ona je skroz, osim fizički, postala Mary Roth. Poznavala je svaki kutak kuće, prepoznala sve svoje školske prijatelje, svoje igračke. Nije bilo dileme, Lurency je postala Mary. Nakon nešto više od 3 meseca opsednutosti, Mary je rekla svojim roditeljima da mora ići i da će se Lurency ponovo vratiti. U trenutku kada je to rekla, legla je, sklopila oči i nakon nekih sat vremena ponovo ih otvorila. Lurency je opet bila Lurency.